Znači, nerealno, prolazi kroz... Au, druže! Pozdrav svima, moje ime je Bogdan i baš danas gledam očajno neko vreme, neka magla se spustila nešto i rekao, ajde da snimim video neki u kući, brate. Danas ću da gledam neke videe onih FPV dronova, to su neki dronovi kao koji se sklapaju sami, znači kupite ono kućište, one motore, propelere, sve, onda ih sklopite i onda oni mogu da se vrte bukvalno kako hoćete, za razliku od ovih za snimanje filmova i to koji idu ravno onako, im ograničeni su dosta. Tako da, idemo na prvi video. Okej, šuma, znači vidite kako jure, znači mogu da 100 na sat, idu 200, brate. Ladno, brate, ulazi u šumu. Au, druže, Buraz ladno prati majmuna dok ide kroz šumu, Buraz, znači ja samo da pustim drona i da su ravno drveće i slupo bi ga negde. Ali ovaj burazer, znači, kroz grane prolazi i juri majmuna, brate, kako je skače s grane na granu. Nerealno Buraz, koji kurac. Znači, ne znam kako ovako... Da, evo, tranzicija sada. Neki vrh i evo, kreće odavde. Da. Kad ga zaokrene ovako, burazer. Tako je čisto, tako je glatko, brate. Mnogo dobro, definitivno moram, vidi auto kako juri. Bukvalno kao Need for Speed da igram, brate. Može ladno da uđe onako, kroz prozor da uđe burazer sa... Znači kako ga vrti... Baš bih voleo da kupim te delove da spojim, da probam sa tim dronovima, da vidim kako ide to. Naravno da bi iscepao bi drona u prvoj sekundi. Idemo dalje na sledeći video, to je u Kapadokiji. Koliko blizu priđe balonu, brate. Zamislite, samo tako leti, brate, i zakači ono, poginu ljudi svi, brate, tamo. Ali valjda neće, profije, brate. O, ga okrene, burazer. Samo se stvori, brate, balon. Ne znam da li ide pozadi ili ide napred pa ga reversuje. Pazi, konje, brate, što juri. Nerealno dobro. Au. I sad sa vrhom. Koja tranzicija, brate. Tebra, darle. Znači, nerealno, prolazi kroz... Au, druže. Znači, ladno, ja mislim to je 100%, on ide ka napred, a posle samo okrene snimak. Jer nerealno je da ide od pozadi Buraz kroz prozore i vrata. I 100% ide na napred, ali opet, brate, profi je, brate, profi. Idemo na sledeći snimak. Au, na vrh, brate, Burj Khalifa. Ali ga spušta, znači ovo, ko zna koliko ide, spušta se 300 na sat dole. Kako su mu dali dozvolu za ovo, Buraz. Zamislite ljudi unutra kao sad nešto rade tu, ovo ono, i samo proleće, brate, dron neki. Mislim su u šoku. Koliko je dobra, brate. Ovo mi je omiljeno, ovo sam snimak video na Instagramu, u Saudi Arabiji. Znači kako ga okrene, kao sad brat stoji tu na vrhu kao nešto. I samo zaokrene, ispred njega dođe. To sam tad sad prvi put vidio te FPV dronove. Nosoro ga, brat, juri. Kako je dobar okret. Ali ovo provlačenje kroz ove prostore, ne razumijem. Kako ga bacaka, burazer. Au, koliko blizu prišao zgradi. Evo sam kolder. Kako je dobar snimak, brate. Da, sa automobilima mi najjače, znači kao igricu da igra. Bukvalno može da uđe, brate, kroz prozor. Au, brate, ljudi, oni što se zapalili, te gume rade.
Jo, još slomao. Dok se skija, vrati, sigurno bi bilo dobro da prati ovako. Onako na bordu, neki planinčugi se spušta. Da, evo, baj se. Ali bukvalno to je sad u protekle 2 godine, kao, došlo na scenu. Kako dobar snimak, brate. Što je ovo u Veneciji sve snimao? Ali ga je okrenuo, burazer. Koliko je dobro, brate. Ali ovo, brate, znači stvarno, kroz drveće, znači svaka čast, brate, koji kurac. Gle, ko ljuljaška. Da, evo, bord. Vatromet, brate. Koliko je dobro, brate. Nikad nisam vidio dakle. Logično, brate. Dobro, vrtenje. Skoro već bilo, buraz. Slično. Pazi lav, buraz. Pazi lava, brate. Baš je dobro, baš dobro. Volio bi baš da skupim te delove sve i da naučim to da pravim i da probam da letim s time po Beogradu malo, da splašim ljude isto tako kao brat u Dubaju što je leteo. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidelo, ako jeste ostavite like i pretplatite se na kanal kako ne biste propustili sledeće videe. Poz!